Jelene Martinović koja nam dolazi iz Kraljeva. Tačno. Pa bi sada pročitao reč urednika Marića. Kaže ovako, ja malo ne vidim, ali ću ja ga pročitati. Jelena Martinović u svojoj novoj knjizi pesama definiše svoj manifest slobode. Ona se kritički odnosi prema uticajima sredine i objavljuje kroz stihove svoje nepristajanje na ograničenja. Ali to isto nepristajanje izražava i prema unutrašnjem svetu koji je uzburkan duhovnim iskušenjem. Pesnikinja ovom zbirkom nastavlja ispisivanje svih ličnih manifesta oslobođenja od nametnutih stega koje nameće proticanje vremena i tokovi unutrašnje borbe. Hvala.